det är ett stort ishockeyland som vi alla vet. En sak är samma i liga och vid den lokala isrinken. Det är alltid hård fart och mycket passion. Itse mailahan on tärkeä osa jääkiekkoa, mutta nykypäivän hiilikuitumailoissa on yksi ongelma. Ne hajoavat helposti. Se sai meidät miettimään, miten voisimme uudelleen käyttää rikkinäisiä jääkiekkomailoja. Därför grundade vi företaget Powerplay Design UF. Vi började med att fundera vad skulle vara perfekt efter att ha spelat eller kollat på en ishockeymatch. Sauna, totta kai. Meidän keskitystuotteemme on saunakauha, jonka varsi on valmistettu kierrätetystä jääkiekkomailasta. Och skopan är gjord av rostfritt stål. Våra konkurrenter säljer motsvarande produkt från 40 till 70 euro. Vi tänker sälja vår produkt för 40 euro. Päivitämme sisältöä Instagramissa sekä TikTokissa nimellä Powerplay Design UF. Joten valitkaa meidät, niin saatte juuri sopivan verran lisää hokia aavekkeelle.